nyamper si itu. Ayo kemana? Eta nu kuburan. Kuburan angker. Ayo atuh sia. Ayo atuh ayo lah. Kemana Ki? Uli. Kemana? Dekat kuburan. Pula angker. Bukan si iyo. Ajak ayo. Sabar uji nyali atuh rame. Ayo atuh. Ayo nyelu mana? Ayo. Kayak angkat dulu. Kemana? Eta Kiki carekan. Ulah hayu urang saper. Pugu dicarekan. Mung ngasian ka carekan wing. Aing ngiluan main. Oh. Dia main naon? Main ada somput mah. Mung. Mana teh? Urang manggil setan. Ayo. Main setan. Ieu mau hitut sia nya. Ayo atuh. Setan hitut ka dong. Pocong atuh, pocong kade pocong. Pocong ngek saha? Pocong. Naon? Aya nu tadi. Saha? Teuing tadi siga nu. Wah, berarti geus muncul. Geus muncul. Siang ngagebukan ge kumaha? Gitu. Teka tempo jurig mah. Balacan, ayo. Kunaon? Sion. Kakara sion. Atuh ampura atuh. Jadi asa maridi. Kamu geus geng. Ya teh balik. Balik. Tah. Aing. Ih jalan keluar ke mana? Ini dia we. Sudah dikunci. Naon ieu naon dikunci? Digembok. Kan gue cek angin. Ya dari tadi mudah teh. Merinding euy. Naon sia naik? Anjing itu aja. Sana mana anjing. Anjing sakit. Anjing. Kemana? Buka. Nyumput nama? Ya, bisa aya deui. Ayo. Ieu atuh. Jalanan bisik kadenge step. Ayo atuh. Kade. Nyumput di mana? Tadi kecero. Kan dinya ayo tuh. Ayo enggak sih dulu. Tanah kemana? Buka. Gua marahnya. Kata juri naonnya? Ngeprank maneh. Oh nya eta. Tentu barudak tuh. Eta Kiki di mana mah di tangan. Aman deh biar ada juri anu jaket bareng. Ayo ka ciri.
Wah, duit siapa ini? Adik. Oh, kemana weh? Tadi sampah di suku aing. Capek ki. Itu tadi. Iki sekali ya. Mama, balik. Kalau nyeri ya. Oh, aing anjing. Mana nang ngapre aing pi. Halein.